So that show that you all been waiting for is here. We are here. We are live. Are you guys logging on? Please get in. Join us. Join us. Please join us. Join us. He joining. He joining. I want everyone to be here. It's a look live. Actually, we are not really live, but we are looking like we are live. So please join. Register your names. Greet everybody. Afsheni, Molweni, Minjan Mashaka, Mitula Maftangwina. Topic meeting can evaluate your Facebook. Some people may not have heard. So just to brief everybody, lava hepanga ku join in namuntlha kusukela namuntlha hi ta va hi kha hi endla ti-series ta minyovinyovi a hi Kimroho haleni hi vulavula hi minyovinyovi hi vulavula hi minyovinyovi guys. So mhaka ya Mdavazo ku ri loko so every weekend hi ta va hi kha every Saturday and Sunday hi ta va hi karhi hi vulavula hi minyovinyovi or mhaka ya marhandzu ti-relationship and all that, not mijolo. A hi endli mijolo laha hi endla mhaka ya minyovinyovi ngopfungopfu mhaka ya minyovinyovi. That's our focus. Focus ka minyovinyovi, whether I munhu loyi hi byelaka na yena kumbe a byela na yena hi languta mhaka ya minyovinyovi. So hi ta va hi karhi hi languta mhaka ya minyovinyovi haleni. I ri turu leri maybe a ri amukelekangi ka van'wani mi ta hi khomela. Loko ku ri na swihlangi hi kombela mi byela swi nga nanguti. Loko ku na swihlangi kumbexana mi kuma ku a mi sensitive ka timhaka ta masangu, vulavula mhaka ya minyovinyovi, mhaka ya sex. Hi kombela mi va byela va huma a va humi loko ri ke ni va ha ri lavatsongo. Ni tshemba ku ni hleketa ti-statistics ta la ka YouTube ya hina hi vone ku vanhu lava langutaka haleni most of them they are above 16 years old. So i vanhu lava va twisisaka mhaka ya ku humelela yini ka timhaka ta minyovinyovi. Tof. So hi ta vulavula hi tof. Prunyakos. Kahlekahle hi vulavula hi Prunyakos. I think Prunyakos is the right word. I think hi fanele hi vulavula hi ku Prunyakos la ka channel. Yeah, we'll use the word Prunyakos. So loko vulavula hi mhaka ya Prunyakos, ta vulavula hi mhaka ya Prunyakos every weekend evening. Please be here 7 o'clock. Hi ta va hi kha hi vulavula hi Prunyakos every weekend. Saturday and Sunday, those 2 days from now. Loko ku ri ke ni kuma ku mi lava hi ya mahlweni hi nga swi extenda hi ku ya hi n'wina ku mi swi lavisa ku yini. So topic ya namuntlha yi motivate hi voice note leyi ni nga ta yi tlanga laha sweswiwani. Ku loko vanhu vo tala loko va tshikanini swi ku tala ku va ku ri na hoyihoyi eka ti-social network, Twitter, Facebook, WhatsApp. I kuma vanhu va kha va trend va kha va chingelana kumbexana va kha va poyilana. Ende ku poyilana loku nga kona ku nga tala hi loko ka ku a nga na nchumu, a nga koti nchumu, munhu yaloye u ome xisuti, a nga swi koti ku endla Prunyakos, a nga swi koti ku dya thongi. A nga na energy, a hatla ku karhala, i khome xipenselani, ku poyilana ku hula ka Facebook. Van'wani va create na ti-fake account, va ringeta ku poyila munhu luya un'wana a va rhandzana na yena loyi u kumaka va nga tshikani. So swi tala ku humelela ngopfu laha. So hi lava ku vulavula hi swilo swo fana na sweswiya. So ni nge i ncini lexi xi endlaku ku no ni le ku bayizeni. Ni lava ku vula ku ku va munhu va ku wa ku satisfy wena i fanele a endla yini, hi swihi swilo leswi a faneleke a swi endla, hi swihi swikhedzakhedzani leswi a faneleke a nga swi siyi. Ha swi tiva ku ri mhaka ya Prunyakos kumbe mhaka ya nthongi yi ya hi munhu hi ku ya hi munhu na hi ku ya hi varhandzani kumbexana vanhu lava nga ku deketeni nkarhi wolowo. Swa hambanahambana, van'wani va lava ku va swi endla va tindle ka movha, i tshame swi endla tindle ka movha swi njhani, van'wana va swi lava va ri emubedweni, van'wani va gana va endla hi nga ri vofa hi nga ri chela, van'wani va lava ku swi endlela ehansi esangwini laha ku nga ri na xiponci, laha ku nga omanyana laha. Van'wani va swi rhandza ku swi endlela exawareni kha ku ba na swimatana swa mati lama ma kha ma nghena. Loko ku ri ke mi tshame swi experience mi ta hi byela ka ti-comment ku swi njhani loko munhu a ri xawareni. Mi kha ni ba Prunyakos laha. Van'wani va swi endla etikhixini, emasomfeni, leswaku van'wani va lava ku loko i kha swi endla
u n'wi vulavulelo u n'wi khuza hi vito van'wana va lava ku na wena i pfa yi teka action i nga vheli va yi fa ku na leswaku a hi swi tivi ku vanhu va fika va lava satisfy hi swilo swa njhani van'wana va lava i va khoma van'wana va lava i pfa i dya xitokxiwitsi ku yi nga chavi ku ba blow job or ku ri mhaka liya ya ti-blow job anal ka ngheniwa na i fane a endla yini ku a kota ku fikelela laha we nge i satisfied namuntlha ni ri ka Facebook live and then ku nghena se swin'wana a kha nghena mani a lava ku ba tona ivi ku hi ba hi network a ni swi tivi ku a ma fambele loadshedding laha a tshamaka kona ni swi tivi mara mhaka pruning ya kosi mhaka ya tlof yona leyi lava ku vulavula yona lawa kahle kahle so hi lava mi hi byela n'wina ku i ncini lexi mi nga ta ku loko munhu a xi ndlini n'wina mi satisfied van'wana va swi lava va swi endla va nwe byala nyana van'wana va lava ku rhanga va khoma yena two plug nyana wa swi twisisa van'wana va lava ku swi endla xinyamini van'wana va lava ku ri na layiti van'wana va lava ku kha ku ba music wa va Celine Dion baby think twice kha ku ba va Mariah Carey na music wa kha fambelana hayi ku kuma ku i busy na munhu mara kha i busy ku hi tintoma a swi fambelani hi tintoma wait corporate leswaku kahle i fane a endla yini munhu ku wena i titwa i va satisfied so ni kombela vanhu ku va participate cause ni vone ku swi kahle ka Nkanelo wa Gingirikani ku ni pfa ni va na vanhu lava langutaka va teka xiave ka nongonoko lowuwa so this was the only way I could include my viewers or people that are watching the channel ku va participate hikuva va ni posela ti-video ka nambara leya ya WhatsApp ya 0616709692 va ni byela mavonelo ya vona ivi hi kota ku va tlanga laha ka Nkanelo wa Gingirikani ku na vona hi va komba ku vona va ri so hi tikumi ti-video ti nga ri ku va ku titsongo leti nga tikuma a ni hleketa ku vanhu vo tala va ta ni posta ma ni hleketa ku i mhaka ku ni swi vule late a ni swi vulangi hi nkarhi van'wana va kuma nkarhi wa ku swi recorda because na swi tiva ku recorda video even 30 seconds swa tika i kuma ku i recording video i kuma ku a swi humi leswi yi lava ku swi vula wa bayiziwa kangama kuma ku loko yi zama ka nharhu ka 4 is give up no ni ta ni nge mi le heleli mbilu ni nge na mundzuku hi kona topic ya mundzuku ni ta yi vula loko chala loko hi se heta ka nongonoko ni ta yi vula topic ya mundzuku ku na n'wina mi kota ku posta tivhidiyo ta n'wina mi participate ka nongonoko wa Nkanelo wa Gingirikani na n'wina mi huma ka xikirini kasi nga tshami ku ri Mandla Gingirikani a rexe minkarhi hinkwayo Mandla Gingirikani kort na swa borha so ni nge na n'wina participate-ani so ni tikumi ni ti-voice ti nga ri ti-voice what called the video recorders so ti nga leti nga tikuma ta ti tlanga hinkwato leti nga tikuma a ni nge siye na yin'we so mara a ni ta ku topic leyiwa yi tisiwe ngopfu hikuva ni kume voice note leyiwa la ni nga yi handahanda kona ivi ni hleketa ku hayi man this is a nice topic to talk about man vo ni vu byela valandzeri va Nkanelo wa Gingirikani ku va participate na vona so ni nge yi tlangi helela ni ta mi twisa switsongo ivi yi nghena ka ti-clip letiyani va nga ti senda ivi yona leyiwa ni ta yi tlanga na nkarhi wo leha nyana loko se ya ku heteni so and va vulavula ti-point tin'wana ta leyi ta heavy ngopfu la ku heavy guys loko ku ri ke ni a wu rhandzi ngopfu mhaka ya pruning ya ko tlof Mdavazo nthongi ma ta hela mavito lamawani maybe hi nga ku just click out hi nga watch swilo leswiwani a hi swilo swa wena loko ku ri ke ni maybe loko ni vafundhisi mara ni ta va ni kha ni hembela vafundhisi va swi rhandza ngopfu swilo swa ntlof mhaka ya laha va ku rhandza ngopfu vulavula hi laha swi nge endleki so namuntlha hi vulavula hi kona so but ni kume voice note ya Vukuza swi n'wi fanela but lowa ni vulavula hi mhaka ya topic leyiwa kahle mo hi twa ku ve ri yini swintsongo then ivi hi nghena ka ti-clip avuxeni maxaka laha u vulavulaka laniwani i Vukuza swi n'wi fanela lexi ni za ku ni ngheni va koho laniwani ku ri masiku hinkwawo ni yingisa ti-WhatsApp ti-voice take ni vulavula leswi vulavuriwaka hi vanhu van'wanyana ivi van'wani lava nga swi kuma va ni sendela
se ni na two ya vanhu va nga va sendela ka mehe mara va ku hambana ku ri vanhu va ka manani ngopfungopfu ni vulavula na n'wina va ka manani kumbe va sesi lero ni twe un'wanyana ku yena hi yena mukundza hi nkanu so i na xivilelo xa ku yena a vavanuna va vakundzi kahle a gungula swinene swi tala ivi ni ta twa un'wanyani leswaku na swivilelo ku vanhu a va wu kumi kahle Mdavazo runyakosi a yi humeleli kahle ve le marhandzwini mara a swi humeleli nga ri ku tin'wana a ti bi kona vhiki ra leriwani ri helaka leswi namuntlha ku nga sona ku nga mugqivela va ni rhumelele van'wanyana yena a karhi na ya vulavula timhaka ta ku fakazela mhaka ku ri eswitwini leswi swi nga vulavuriwa hi lavan'wana mpela va hembi vavanuna a va va endli nchumu vavanuna van'wanyani leswaku ri o tlhandleka mbolo ivi a rhundza xitombo xi sala xi twa ku vava hi ku tlulatlula loko a xi endliwanga nchumu a za a hleketa na ku ya toilet-e a xi nwa ya ha ri tiwi leswaku a kota ku rhundza guys ni ta yi tshika laha mina for now ne ni ta yi tlanga tip leyiwa yi helela mahlweni loko se hi ya ku heteni ene ni nge yi tlangi hinkwayo mara ta yi siyela topic leya yin'wana ya mundzuku mara a ni ta ku maybe ni yi tlanga hinkwayo ne because yi bad point papalewa mo hi twa ku voice note voice record yo sungula yi te na mani la i mani a nga na vonelo mo hi twa ku ve ri yini i bo Derek lavona i museketelinkulu wa Nkanelo wa Gingirikani we really appreciate you Derek I know loko ni endla tivhidiyo to tala dzumba u ri kona ende ni tsakile ku va i participate-ini i ni sendela video ya wena ku i nge a swi tava swi nga vangi kahle ku mi mbalenyana na swi vona ku na tattoo laha na laha mara hey ve ri boy ne tlhetsera na mavito laha 1993 o 9 leswi a swi vona kahle mara mo mara ni vona tattoo laha i tattoo yi kahle tattoo liya no loko va ni sendela a ka ha ri mpundzu mi nga chavisi hi xikandza a va ha ku pfuka a ni i mhaka ya babalaza a va ri kufumeteni ka swinhan'wani loko va kha va ni fonela la va lava ku susa babalaza a hi tweni ku ve rini mhaka topic ku ri ku loko munhu wena loko mi hambanile mi ba hoyihoyi swi vanga yini ne and i ncini lexi xi a faneleke a xi endla munhu ku wena i titwa i va satisfied loko mi kha mi ba Mdavazo mi kha mi ba Prunyakos mi kha mi twa mnandzinandzi luwa mo hi twa na mixava tankulu ka Mandla Gingirikani hashtag mi nga titimeli mina ni Derek boy leswi ni nga ta swi vula ku loko vanhu va tshikanile va famba va poyilana it's because wa ha ri na kwalo wa ha ri na Peter mbilu ya wena ya vava because there's nothing fun hi ku tshikiwa loko ku tshikiwa swa vava vhele ne eyi ni nga ri boy xi vulavula from experience lexi mi nga tshama mi tshikiwe hi hosi mara i kona loko a nga tshama tshikiwa le hansi ku ri munhu un'wana a ku tshikini ku ri ku wa swi tiva ku ri ku na swin'wana leswi na ku na swona wa tsandzeka ka swona so walahi ndlela ya kahle ku gevisa mbilu leswiya there's nothing lexi na ku munhu wa xi endla xi rong ku va ku tshikiwa swa vava and hi fanekele va na ndlela ya ku hila so ku n'wi poyila vanhu a va hilangi loko ze i sungula ku poyila munhu swi vula ku a swi za i hila ve ri i hila boy xi ri munhu i fanele a sungula a hila maybe it's another way to heal loko kha i poyila munhu luwa hi ndlela leyo because vanhu vo tala people mourn differently we can lament kuma ku hi chingela vanhu lava va poyilaka vanhu van'wana loko se va ti tshikanile mara kuma ku kahle kahle that is actually the only way munhu luwa a nga ta kota ku hila a move on for example mina I know ku ri for me loko va ni kota ku hila I need to go back to that person kumbe to that setting I need to go back. I need to rewind myself never in the surrounding around the person or whoever so that I can move on. Loko ni nga kumi chance ya ku va ni va around the person, even if it's for 10 minutes or 2 seconds, not good to do anything, but ku va ni kota ku va ni
You don't even have to explain to me the reason why you could chicken makasana. So no. As long as they were in that setting, never around your space, never say never right now skota ku hatla ni hila because loko ni around na swi tiva ku ta fika ni vona swilo swi nga ta ni turn off because obviously a na ha yi lani hi marhandu. Lani ya se ni vavisekini so already ni ya se ni langute ni kha ni xopela ku munhu wa kona a nga langutekanga hambani ku ni vonini kwalaho so that's another one. So Derek ayana ntsena nga se na voice note mara mi swi va vula swona la loko mi pfumelana na boy Derek la ma commenta mi hi byela ku hi mpela hi swona na ku vanhu vo tala i ku a va helanga a va holangi and they need to find a way to heal. There's another person who sent a voice a video clip. His name is Vuvai. This one is the biggest fan of Nkanelo Gingirikani. Wait. Vuvai, one belly talk. One belly talk of Vuvai. Tell me about what Mohawk. Hey, nos abatsamang maliv. Lo one Vuvai guys. Mabona leso solo ko loko mo cheka kahle mi genge ngopfu leya xisati leya yona ntirho wa yona i ku gana matsengo munhu loyi a tirhaka ku tlela hi xikosi a ta byela mi ku a ni swi koti ku nyova yena ntirho wa yena yini loko na ye u va a gana mina a nga ri ku tirheni ka nchumu that's why ma 2000 ma mi tekela ndhawu phela ma 2000 ma nyakaza a swi vuli ku we loko u ri hansi ni wo fanele wo tlela hi xikosi u nga ndli nchumu a swi endli swilo sweswo ma 2000 loko ma bya ku ta na henhla ma ta henhla na munhu wo tlhe ma fika ma juluka strong so genge liya ma 90 something ni ma 80s liya Hey, but 80s about what again? But I did something. Vuvai xi le ku ngengeni kahle kahle hi Vuvai swo yi mara ma ni endle leswi swi vanhu vo khale leswi masiku lama na masiku waka ku tirha ntirho munhu loko ku buka wena ntirho wa yini na ku wo tsena xikosi ntsena ntirho u fanele ntirho wa hi munhu un'wana very munhu i tlela i chela a garabe exikosi the whole 2 hours ku na munhu xi kha xi juluka yena kha nga ndli nchumu Vuvai xi vulavula hi sweswo hey Vuvai swi vula ku mi hinde hi tindhawu letikulu musi swi vula ku mi hinde hi la ku kule hosi yo hey so muti Vuvai teni guys mi pfumela na Vuvai hi swona leswi swi vulaka ku ri a hi role ya munhu wa xinuna ntsena kumbe la nga henhla ku va a tirha hi fanele hi tirha hinkwenu fanele ku tirhiwa hinkwenu musikeni because vanhu vo tala kuma ku va nyuma ku khomakhoma tindhawu letiya ku na ti-soft spots guys me ni boxa hi majita ni va byela ku ti-soft spots ta majita ti le kwini yo kumbexana hi ta vulavula hi topic ya ti-soft spot ta wena ta munhu ti le kwini i lava a khoma yini leswi mara i topic hi yona leyiwa a ka na topic yin'wana leyi nga ta vulavula hi ti-soft spots ku munhu vanhu van'wana va lava ku i va khoma ti-soft spots ta vona so i fanele va dyondza ku ri soft spot ya munhu loyi yi le kwihi ku hi kota ku n'wi tiva ku loko mi nghena laha ku sungula mhaka ya prunyakos i swi tiva ku ya tinta kwihi i ku tinta hi wena tinta hi wena hikuva van'wana u kuma ku a nga ku na romance a ku na nchumu munhu wa govha loko a nghena ndlwini a fika pakheri vanhu timorivoni ti ve dumelana a ku ze ku ri na touch no kiss nothing ku va ku n'wana wa vanhu wa ha ri dry ku hava na swimatani le a ku tsakamangi nothing kuma ku munhu loko a heta kuma ku a hlanta kuma ku kuma se a xipini hi 2 seconds a xipini mfana a xipini 2 seconds munhu a xipini already munhu wa kuma ku se wa rhurhumela a nga twangi nchumu n'wana wa vanhu leswaku injini ya yena a ya hahisa phela munhu wa xisati hakanyingi ni ta vulavula hi vanhu va xisati lavani hina vanhu va xinuna vhele hayi hina fast fast
straight, bisexual, gay, fast. We're fast. Maramuno isati, usually they take a bit of time, they start getting emotionally attached, and then they get sexually attached. Then come on, say shingena mhleketweni shingena kati feelings, dingoma dati feelings. Isikiza boys. Kuma ku se kula xihangu se straight. Kuma ku se kula damba ka makoxa ko tapi le hansi. Kuma ku se i ready munhu yaloye. Mara kuma ku van'wana kuma ku a ti tivi na kiss na nchumu. Kiss xi ku beni nga xi vulavula hi kiss. Wa n'wi khisa wa wena na. Wa n'wi khisa wa wena na. Vanhu phela hi nga va yimela loko va fanele va khisiwa mara kuma ku a va ti kucuhi xintomantomani vanhu a va xi tirhisi so swi katla ku loko mi ya le mi rhanga mi be xintomantomani cause van'wana loko fana na va hina hi va turn off ngopfu hi mhaka ya ku va munhu a nga ti brachangi ni vula la matinweni boko va na ririmi le ndzeni kusuka ngumbu leyi ku na xibolwana xin'wana le ndzeni xi blind lexiya loko wo munhu wo khisa hi xona ta twi nga ri u dya swirhayisani kasi munyungele xona xibolwana lexiya so va ku ive yi va turn off ivi divediwa loko mi ku mi zama ku pfuxa nothing mi zama ku thinta nothing i ta ze ya tin'wayan'waya mini before ni famba laha ni mi tivisa topic ka ha ri ya video yin'wana guys leyi no kumele timbirhi ntsena mo ni twa ku ri buti laha yi ri yini yi hetisa bule ra yona ku humelele yini laha i nga ri na problem ta technique mara ya ta swi lunghisa a hi tweni ku yi ri yini ku ganamisiwa munhu nga ku ri o davula kwata a ku kundziwa mi swarila hi vavanuna ku va nchumu ku ve na vona eku kundziwa va swi tiva a mi swi tivi ku kundziwa vavasati va ku tala ngopfungopfu n'wina machangani a ku kundziwa a mi swi tivi loko ni ku a mi swi tivi ku kundziwa mi tolovele ku ganamisiwa munhu nga ku ri o davula kahle kumbe o yevula kahle so vurhuva a xi right vukuza swi n'wi fanela yi pfumelela na vurhuva hi laha ku vanhu vo tala vo tolovela ku ganamisiwa ivi nga ri ku handliwa ku dlayiwa xiharhi a hi tweni vukuza swi n'wi fanela yi ri yini hi ku at least ku nga ri clip leyi leyi ngopfu ende ni nge yi tlangi yi helela leyiwani ta yi seyivhela mundzuku clip leyiwa yi mnandzi ngopfu hi leswi mi tivaka swoho ntsena ene kwalaya ka swoho kwalaya a ku ri na lexi n'wanuna mi n'wi nyikaku matimba hi xona swa ku a kota ku ya mahlweni na ntirho wa yena u tlhe u pfala nomo u tsipa na matihlo un'wanyana no khoma nga ku khomo khondla mavoko nga ku xinjhengwe xi huma nceleni a nga khungeti a nga chukachuki a nga vulavuli nchumu swilo swi tsakisa hikuva u swi vulavulela loko n'wanuna hi fa hi swo nghena ka swi vulavula swi vula ku munhu i fane a tirha na yena ku na ti-tag videos leti nga kona ka ti-TikTok videos ti nga train vanhu vo tala ngopfu ti-TikTok videos letiya ku va kota ku tirhisa mhaka ya xisuti ku tirha xisuti ku tirha xisuti vanhu a ku tirhiweni ndlambolo leya yena i namba wu tsipini mara loko swi ta ku se yi nghenini u khoma na lo khoma u ku papa ta ni dlaya wa ni dlaya papa mina namuntlha ni file mina se swi twa leswi ni swi taku hi laha n'wanuna na ya kumaku matimba ya ku ri na i ta n'wi twa ku ta vusa vuyini manje loko mi ye loko wihi i hela power leyi o za hleketa la nga tshama n'wi nyika kahle a hatlisa a heta leswaku ri a ta huma maxangweni u ti vavisa yexe a ku na loyi a n'wi pfunetaka hi nchumu mina mona vavasati va machangana a mi n'wi mukeli n'wanuna mi n'wi vulavuleli swi lava ku vulavuleriwa swilo leswiya na nyama loko ya yi xava xopeni fiki yi sweka hi mati ntsena a loyi a nga fika mi yi xave ndhawu yin'we loyi a nga ta fika yi chela swipayisisi yi chela na fish oil yi chela na nyala na tamati a yi nga nandziki ku fana na ya wena se ku lava ku mi chela swin'wanyana laha mi swi vulavulela ku papa ta ni dlaya mina papa ni fini mina ni dyi papa mara heavy leyiwa i kuma munhu a yo hwi nga ri ximhumhumu a yo hwi munhu i hlamala kasi nhova ni xela rhumini na
nkarhi wolowo ta ku timarivoni ka loko timarivoni kumbe kuma loyi hi leta dadamisa tikati ku a mhani swi koti ku ndla ni nga timangi rivoni i kuma ku loko se ti khandziya laha mbedweni vhele ku khandziya mbedweni loko tshunela ku hale a ni yi chava ku vula ku ri phela se mhaka leyi a yi sunguli khomakhoma phela yi komba ti-action yi ri tshunela ku hale ivi a tshunela yi ku tshunela ku haleyo a tshunela yi tlhela tshunela ku kuma ku se i fike na le ka edge of the bed se i lava ku wa n'wana wa vanhu hi byela ku tshunela ku haleyo loko se yi sola ku se i lava ku wa a ku ni tshunerini ku me se ni ta ze ni kata munhu la nkarhi wolowo ni vona ti munhu byi i ya vulavula njhani i time rivoni Lazaro hayi legere hi mina guys mina ni ta yi tshika kwalawani ku na timhaka to tala ngopfu laha clip leyiwani hi ta dya hi yona kahle kahle papa ni cini yo ku nyika mina papa ni yo ku nyika ni yi cini u lava ni ku nyika na le ndzhaku lexi xi lavisaka swo ni byele ni ta ku nyika mani i rila i ku i tlhe teka milenge khiya xisuti le henhla xa nuna loyi i n'wi khiya ya ku ri na loko u nga koti ku tlakuka mani i tshundanyana swi tikombe nga ku ri ya impele munhu loyi nga tlela na yena a wu n'wi repa mi lo twanana manjhe wo na loko swi twa swi tsakisa wo tshuvika xikandziya ku n'wi langutisa kuma ku munhu u tshuvika la xikandzeni a karhi a cema nga la ku humesa ku u twa ku nandzika se n'wana ni twa hatla a rihunze hi ku u twa ku vava leswaku no hlupheka nexi lexi nga tlela na xi ko va ntsanda ntsena lexiwani so ku la ku ri na we i rilela nyana loko i ganamile i chovhela milenge mani nga ku u chovha xibasikirani i ntlhantlha leyi nga khiya xisuti se u wayindhi yale nga ku u chovha basikiri wayindhi yale karhi swi vulavula i ku me ni file mina papa ni file mina swi endlaku swani se swi vona hi ku naswona i pfi hi ku n'wehe mi tiva ku dyiwa xixa xin'we xa ku ganamisiwa swi tele swilo la ka n'wehe a hi xin'we mi tlhela mi vula kahle mi ku wona wa swi tiva ku dya xitombo van'wana ku na lava tivaka ku dya switombo va ku fana na mina na dya switombo ka n'wansati hayi swa hi vanhu n'wansati n'wansati wun'we na switombo mo ni mi byela ku ni xa ku sungula hi xixe xa ku ganami ku okay this is too much veri ku na mixakaxaka ya swona swilo leswi ku na mixakaxaka ya swona swivimbi leswiya a ni xivimbi ne kumbexani i malusi i lusu leriya i lusu kumbe xivimbi hi swo tala xivimbi veri swi na mixakaxaka yo tala ku na timbhovombhovo to tala ngopfu leti munhu a faneleke a ti-explore mara munhu u kha i tirhisa yin'we the right through guys nongonoko se wu lehe ngopfu na swi tiva ku vanhu vo tala va ta ku swi hela swa ha nandziha swi ta hela swa ha nandziha swi ta hela swi guys mundzuku hi ta va kha hi vulavula hi topic yin'wani so ni kombela ku mi participate loko mi lava ku participate ka topic ya nkanelo wa gingirikani leyi hi endlaku every Sunday evening and Saturday evening mi senda ti-video clips a ni lavi ti-voice note ni lava ti-video clips lava ti tshembaka no ta lava va kota ku type lava chinga behind the keyboard mara loko se hi va nyike platform hi ku hey tanani mi ta huma ka nkanelo wa gingirikani a va humeleli mara sendani ti-video clips mi ka 0616709692 i WhatsApp yaleyo mi kota ku participate so leyiwani hi nga ta vulavula yona leyiwani hi ta pfa hi vekenyana leyiwa a tlhelo hi ta pfa hi veke leyi a tlhelo ni lava hi vulavula hi topic yin'wana a nga ri ni yi susi no okay leyiwa video leyi ni lava hi vulavula hi leyi topic ya mundzuku leyiwani guys so please send us your videos khelanini matuwana musikenane yo khelana letiyani ti khelanini so ayayay kuma ku humelele ku vanhu va khelana so the topic is swi tele ngopfu kuma ku munhu i le vukatini kumbe i le ka serious relationship or a committed relationship ne mara i kuma ku i na wena maybe for 3 years mi kha mi rhandzana or 4 years or 10 years hinkwayo mara kuma ku na xiyisa ku na xijita wu ni ku xijita ku na xijita a tlhelo lexi nga ku n'wayeni and he's been doing this thing for maybe for the past 10 years or 3 years working as state mara kha join na wena kuma ku se mi tekani i le vukatini mara ku na xisi lexi xi n'wi cover-elaku almost loko hi nga ri kona wa swi tiva ku wa wu kona
n'wina vo tirha ti-night shift mi vonile video leya ya le Ncome correctional services ku humeleleni xivoxwa na phorisa mi swi vonile ku a ku endliwa yindlani mi lavula mhani loyi a nga tekiwangi very tekiwile mara xi se xi ri njhani xivoxwa xi ri njhani na yena even though a xi kha xi baleta ta ximbuti a ni tshama swi vona leswiya that's it's a goat style usually we have doggy style that one is a goat style miso loyi a nga lunghi loyi a straight vanhu vo tala va tirhisiwa laha handle va tirha tihofisini ka tika leswaku ku le ku tikeni aku chita vanhu va xisati ntsena ku na vanhu va xinuna vhela machita mo tala machita so hi nga yimbelani so a ni ta ku loko munhu i swi kumini ku wa ku chitela wena ku fana na leswi xi se xi tirheni xi ya n'wi tirhelela or they did something a ni swi tivi ku ndlweni mara xi xa endla ku loko a ya a ya tlela na munhu un'wana va damarhelana topic ku wena i swi endla yini hi swona loko i swi kumini wa n'wi hlongola kumbe i endla ku fana na xise lexiwani xi nga fika xi tirha laha ku ri loko a divana na munhu tivheti ka damarhetana ku va xirinda i xirinda ne xirinda hi leswi swo damarhela ni se ya xirinda I think xiringa nyoka xirinda i na xivongo mara ku na leswi swo damarhela va swi vitana yini guys ku na murhi wun'wana wu humesa mafi man'wani mo damarhela ma vitaniwa yini handle ka mbirhi murhi lowa ni rivele mara ya fike damarhela tikhelanini bya timbyana ende se vanhu va huma va ta languta va ta zama ku phalala se ku refu n'wana ta ku refu i endla yini hi swona wena what do you do what action are you going to take beside ku n'wi dlaya kumbe ku n'wi because that is a bad decision we're not even gonna entertain that one loko munhu o fika a senda voice note ku ta n'wi ba ku n'wi dlaya liya hi nge entertain we won't even show it like Nkanelo wa Gingirikani because we don't promote gender-based violence what are you going to do leswi swi nga ta endla ku wena i tshama na yena a va a ha ri wa wena a nga ku lahlekeli i nga n'wi lusi because ku va i n'wi hlongola is the last thing is the last resort ku va na yena ku tshika should be the last resort what other solutions are you going to do i ta endla leswi ku kota ku n'wi khoma red handed kumbe i ta ya n'wi yimelela tikhoneni you know have you ever been in that situation laha kuma ku i swi tiva ku munhu wa wena wa ku jolela ende i kuma ku a wu koti ku n'wi approach mara i ta na makhinga man'wani wahi makhinga lama nga ta ma tirhisa ku va u n'wi thumba ya I think that's the right way ku kota ku n'wi thumba i ta swi endlisa ku yini i ta endla ku fana xi yisa lexiwani na kumbe munhu wa xisati hlayetela ku papa ve le ndlwini kumbexana a wu tlhe wena ku jolela so kumbexana you are a gay couple mara hleketa ku munhu wa wena a nga ri i boha hi xisa xin'wana kumbe best friend ya yena va busy va pretender as if va vona bolo swin'we i tichomi kasi yes u busy yena hi va bita vulavula hi yona siku rin'wana so what do you do in this situation and loko wena ziya cheater loko ziya cheater ku va ku humelele yini why are you cheating i va anje yini leswi swi endlaku as i ya tikuma i ri laka ti khelena hi ndlela liya the topic is a little broad I'm broadening it so that munhu un'wana na un'wana ta kota ku teka swa yena leswi a nga ta kota ku participate so mhaka ku loko zi fika laha i endlisa ku yini loko kumbe munhu wa wena i kota ku n'wi thumba i swi endlisa ku yini hi endla ku fana na xisa xi n'wi tirhela tin'angeni kumbe ta n'wi yimela khona n'wi hlometela swa ku n'wi thumba kumbe ta pretender as if ya Mpumalanga i lela ivi tlhe jiki vuya hi midnight ku ta ku n'wi juma kahle i tshama swi ku humelela na even if i tshama swi ku humelela wa hi byela ku i tshama i humelela hi xilo xa so munhu wa wena ku chitile endle leswi swa so u n'wi kume so ende ke ni hi ve hi huma so video ya wena yi fane yi nga vi more than a minute so please guys definitely need pfuxeta ku ka Facebook mara again please send me those videos on WhatsApp on 0616709692 ku hi kota ku vulavula hi tona mundzuku na madyambu ni ta va ni kha ni tlanga ti-clip ta n'wina na tlhela vuyela ka clip leya ya buti lava in case vo basi vo mi join ka Nkanelo Gingirikani for you please do subscribe and hit the notification bell ku loko hi nga chota hina nga titimeli nga seli ndhawu legara ya mina ni kha ni fika sdos salute mi nga titimeli